Oh Señor, lléname con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar, con fuego del altar. Señor, lléname, Señor. Oh Señor, lléname. Moi vini ici, moi vini chercher pour boire. Moi vini ici, moi vini chercher pour boire. Seigneur, remplis-moi. Oh Seigneur, remplis-moi. Oh Seigneur, remplis-moi. Oh, avec qui fait l'autel, avec qui fait l'autel, avec qui fait l'autel. Seigneur, remplis-moi. Nuestra vida con ese fuego, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Hemos venido para buscar poder, hemos venido para buscar una saturación, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Procuremos, hermanos, no salir igual como entramos, aleluya. Vive para siempre, Dios, vive para siempre. Te adoramos, Señor, te adoramos, Dios, aleluya. Vive para siempre, Señor. Hemos adorado con los cánticos, con la palabra, aleluya. Ahora viene el plato fuerte, alabanza al Señor. Concéntrate en la adoración, alabanza al Señor. Nuestra hermana Ingrid, aleluya. Vive para siempre, Dios. Alabanza. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Vamos a buscar una porción de la palabra. Aleluya. En Juan 6:45. Jean 6:45. Y mientras lo busca, alaba Rey de Reyes y Señor de Señores. Pendant que chercher, continuez louer bon Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Gloria a Dios. Y mientras los buscan, separamos las clases. Amén. Gloria a Dios. Pendant que chercher, nous séparer classe pendant que nous passer des matins. Gloria a Dios. Juan 6:45 al 47. Jean chapitre 6, verset 46, 47. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Nous prenons les paroles à nos papa, à petit là, à Saint-Esprit. C'est ça qui est écrit dans le livre prophète. Bon Dieu même a montré toute bagaille. Tout le monde qui écoute papa, qui accepte tout ça, montré il a bien joindre moi. Ça va veut dire qu'il y a personne qui jamais ouais papa, seulement monde qui ouais papa, c'est monde qui sorti bon côté bon Dieu hier. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Monde qui mette confiance dans bon Dieu, c'est eux qui gagne la vie qui pas jamais finir. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar por la palabra. Fermez les yeux, nous allons prier pour parole là. Que sea Dios glorificándose. Pour bon Dieu glorifier le matin. Tú conoces tu condición, Ou même au condition, conoces tu necesidad. ou nécessité. Entonces pídele a Dios en esta mañana que sea Dios llenándote, que sea Dios glorificándote, Eh bien, priez, demandez bon Dieu matin pour glorifier et puis remplir au matin. que sea Dios llenando tu vida en esta mañana Pour bon Dieu remplir la vie au matin, mientras la palabra sale. pendant la parole, ça va sortir. Tienes que esforzarte Vous avez besoin de faire effort porque el culto no puede ser un culto más, parce que service c'est un service encore, un culto ya de rutina, un service de routine, arriba los días de culto. ce jour service. Pero acuérdate que somos tú y yo Mais songez, c'est moi-même avec vous. que hacemos los cultos. C'est Gloria a nous-mêmes qui fait Dios. service là. Tú tienes que levantarte Vous avez besoin de lever, vous y tienes que avez besoin esforzarte de faire effort para tú alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. pour louer roi des Gloria a rois, Dios. Seigneur des seigneurs. Dios es vivo, Bon Dieu vivant, Dios es real, bon Dieu réel, Dios se mueve, bon Dieu mouvementé, Dios llena, bon Dieu rempli, Dios liberta, bon Dieu libéré, Dios sana, bon Dieu guéri, Dios habla. bon Dieu parle. Él es Rey de Reyes y Señor de Il Señores. c'est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Y no le servimos a cualquier Il Dios, ne va pas servir n'importe bon Dieu. le servimos al Dios vivo, Nous servir un bon Dieu qui al vivant, Dios que siente, un bon Dieu qui al senti, Dios que escucha, un bon Dieu qui tende, al Dios que escudriña, un bon Dieu qui al examine, Dios que prueba. un bon Gloria a Dieu qui Dios. sonde. Habla con tu Dios en esta mañana. parler avec bon Dieu le matin. Padre celestial, Padre amado, continuamos delante de tu trono de gracia, mi Dios, reconociendo que tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, mi Dios. Padre, aquí ante ti estamos en esta mañana humillado, Padre celestial, para que sea tú inclinando tus oídos, Padre, a nuestro clamor, que sea tú, Padre celestial, extendiendo tu misericordia, mi Dios, que sea tú llenando en esta mañana, que sea tú libertando, que sea tú sanando cualquier dolencia en esta mañana, mi Dios. Padre, liberta en esta mañana, trae un avivamiento en tu pueblo, Padre celestial. Quita todo espíritu de frialdad, todo espíritu de conformismo, todo espíritu de incredulidad, toda falta de fe. Llévatela, Padre celestial. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana, mi Dios. Padre celestial, mi Dios, glorifícate de una forma muy especial, mi Dios, declarando los aires celestes libres en el nombre del Señor Jesús, atando toda obra de la tiniebla, Padre celestial, atando todo adversario, mi Dios, que quiere robar la bendición que tú tienes para tu pueblo en esta mañana, Dios. Oh, glorifícate de una forma muy especial, mi Dios. Bendice también cada persona que nos están sintonizando, mi Dios. Llénale de ti, tócale, háblale también en esta mañana, Padre celestial. Y toda la gloria, toda la honra sea para ti, mi Dios. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar, Nous sommes chita, bien-aimés. pero no se sienten arriba de la alabanza. Mais pas chita sous le louange la matin. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a tratar el tema Matin, nous allons traiter un thème, estudiar para enseñar. étudier pour enseigner. Gloria a Dios. Y abrimos con un versículo, Il y a un verset, gloria a Dios, o con los textos bíblicos ou bien verset biblique, yo, que escrito está en los profetas. et Amén. mais ça qui est écrit, c'est le prophète. Yo. Que desde aquel entonces Depuis dans l'époque passée, Dios enseñaba a su pueblo bon Dieu te apprendre peuple là, cómo tenía que servirle. comment tu Amén. besoin servir. Dios instruía a su pueblo. Bon Dieu te Gloria a instruit Dios. peuple là. Y ahora Et kounya, Dios sigue enseñando a su pueblo bon Dieu toujours continuer à apprendre peuple là. de cómo tiene que Et servirle, comment nous devons servir, de cómo tiene que buscarle. comment nous devons chercher. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la palabra estudiar Et parole étudier, deriva del verbo studeo, il sorti dans verbe d'étude, studes, étude, etcétera, etc.
que a su vez se forma sobre el sustantivo estudium. Et dans la forme substantive, c'est studium. Gloria a Dios. Cuyo significado es empeño. Cuyo significado Qui se veut dire, il signifie, es empeño, c'est empeño, afición, affliction, afán, tête chargée, celo, jalousie ou bien dévoué cuidado. ou bien prendre soin. Por lo tanto, el concepto C'est original peut-être ça pour le concept original là, de este vocablo, c'est de palabra, des mots ça, es poner empeño, c'est mettre es apprendre ou bien esforzarse, faire effort. poner empeño, Mettez-les en application. afanarse, Ou bien marier dedicarse con afán. ou bien dédier avec un encouragement. Es aplicar la inteligencia C'est appliquer intelligence là con el fin de aprender algo à la fin pour capable apprendre un bagage u obtener nuevos conocimientos. ou bien pour joindre une connaissance neuve. Hay diferentes medios Yo même dans différents moyens como una persona puede estudiar. Hay muchas facilidades. yo te gagne plusieurs facilités comment on est capable étudier. Gloria a Dios. Están las escuelas básicas y primarias, Yo te dans l'école primaire basique, están las yo universidades, te dans université yo, están los institutos, yo te dans institut yo, y también ahora hay mucha facilidad et qu'on y a une pile facilité que es por medio ya de la página web. par moyen Amén. des pages website yo. Que el que no quiere ampliar ya su conocimiento Que yo pas veut en plein connaissance yo, es porque no se esfuerza, es porque no quiere. c'est parce que yo pas fait effort ou bien yo pas veut. Pero hay muchas personas Mais il y a plusieurs monde que se han hecho profesionales qui viennent professionnels estudiando por medio del internet. à Amén. cause yo étudier par moyen de internet, De los cursos que imparten. des cours que yo apprendre. Amén. Y la persona puede aprender, Et moun est capable d'apprendre. puede estudiar si Il est quiere. capable d'étudier s'il veut. Gloria a Dios. La palabra enseñar Eh bien, mot enseigner, es instruir, c'est instruire, doctrinar, doctriner, amaestrar con regla ou bien apprendre avec une règle, o precepto. ou bien un Amén. précepte. Es dar advertencia, C'est une advertence, es indicar con seña algo. c'est indiquer avec un signe ou bien apprendre un bagage. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Santiago 3:1. On a cherché dans Jacques chapitre 3, verset 1er. Alléluia. Gloria a Dios. Santiago 3:1 dice: Amados míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Il dit, frère mio, c'est pas pour un pile monde dans mi-temps nous courir des places directes, parce que connaît bien les nous directeurs. Amén. 3:1. C'est parce que les nous directeurs, bon Dieu a jugé nous plus sévère passer l'autre. Gloria a Dios. Aquí nosotros podemos entender, Là nous capable comprendre, quizá usted ya diría, pero si estamos aprendiendo en esta mañana, mais si nous là n'a pas prendre matin, hein, estudiar para enseñar, n'a petit Dieu pour nous enseigner, pour nous apprendre. y Santiago Et dice puis Jacques dit, que no hagáis maestros muchos de vosotros, c'est pas pour nous en pile place, sabiendo que recibiremos mayor condenación. parce que nous connaissons qu'on va recevoir plus gros jugement. Quizá usted ya diría que es contrario Peut-être qu'on va dire le contraire, a lo que yo estoy exponiendo et ça que m'a mis là, o a lo que yo quiero enseñar en esta ou mañana. bien à ça que m'a pas prendre matin là. ¿Por qué traje este versículo adelante? Parce que je viens avec verset ça depuis d'avance. Porque hay muchos que quieren ser maestros y no discípulos. Parce que il y a des gens qui t'a voulu seulement maître, mais pas voulu disciple. Y cada vez que nosotros enseñamos, Et chaque fois nous apprenons, también tenemos que dejarnos enseñar. aussitôt nous besoin quitter nous-mêmes, recevoir, nous besoin apprendre. Y tenemos que ser ejemplo. Et puis tout nous doit ser exemple.
Porque hoy en día Parce que journée jodi a, muchos quieren ser maestros, en pile vle mettre, muchos quieren dirigir, en pile vle diriger, muchos quieren enseñar, en pile vle enseigner, pero la enseñanza es de ambas partes. mais enseignance là, Gloria a Dios. pas rien. Gloria a Dios. Y por eso la palabra Donc dice, sa parole a dit, muchos de nosotros en pile là nous quieren enseñar. voulons enseigner. Tiene que tener cuidado. Nous voulons faire attention. ¿Para qué tú quieres aprender? Pour ça que pour qui ça vous voulez apprendre? Para después enseñar. Pour après capable apprendre l'autre. Pero con nuestro ejemplo, Mais exemple nous con nuestro caminar, avec Jean a marché, con nuestro hablar, Jean a parlé, nosotros también podemos enseñar. nous capable enseigner. Gloria a Dios. Y hoy en día, Et journée jodi a, en la iglesia se ve dans l'église ouais, ese espíritu de escribista et l'esprit des écrivains, y fariseísta. pharisiens, Amén. Maestro de la palabra, yo kembe de ça, que parole là. siempre quieren Yo enseñar, toujours aimé enseigner, pero no se quieren dejar enseñar. mais yo pas voulez Gloria a apprendre Dios. yo même. Gloria a Dios. Y hay veces Et il y a des fois, que esos fariseístas les pharisiens ça yo, que saben de la palabra, ils connaissent parole là. que no se quieren dejar enseñar, Yo même yo pas voulez apprendre mais l'autre. cuando van donde otra persona a Mais enseñarle, yo voyons l'autre monde à l'apprendre, pero no tienen buena conducta, mais s'il pas une bonne conduite, no dan buen s'il testimonio, pas un bon témoignage, confunden al otro. il est capable de confondre l'autre. yo. Mira enseñándome Regardez là pas prendre moi. cuando él anda mal. Parce que c'est dans la marché mal. Gloria a Dios. Y muchas Et veces plusieurs fois, nos fijamos en lo negativo. nous fixons genoux sur négatif. Pero si es algo para Mais edificarte, si son bagage pour édifier ou, si es algo para ir en bien de tu si desarrollo, son bagage qui est bien propre peut-être pour développement, no mires su conducta. pas ouais conduite là. No mires que está obrando mal. Pas ouais qu'il pas marcher bien. Rechaza lo malo Rejeter ça qui est mal là y coge lo que a ti te et puis edifica. prends ça qui édifie ou là. Y enseña Enseigner para que tú avances. pour capable avancer. Para que después tú enseñes a Pour otro. capable prendre l'autre Gloria a après. Dios, gloria a Dios. Y por eso hoy en día C'est peut-être ça journée aujourd'hui. la iglesia no avanza. L'église pas avancer. Porque muchos quieren ser Parce qu'en maestros, pile voulait mettre, pero nadie quiere ser mais discípulo. personne ne pas voulait se Gloria disciple. a Dios, gloria a Dios. Y es de ambas partes que hay que aprender, hermano. Et yo rete ça qui pas apprendre. Gloria a Dios. Por eso, si nosotros leemos en Mateo 23, Et vous êtes ça 1, nous lit dans Matthieu chapitre 23 verset 1er. gloria a Dios. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. Mateo 23. Matthieu Gloria a 23. Dios. 1 al 3. Dice: Matthieu 23 verset 1er à verset 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Après ça, Jésus parlait avec foule moun yo ensemble avec disciples yo, li di yo, directeur la loi yo ak pharisiens yo là pour expliquer la loi Moïse là. C'est pour nous écouter yo, c'est pour nous faire tout ça yo dit nous faire, mais pas faire tant kou yo parce que yo même yo pas fait ça yo dit nous faire. Gloria a Dios. Y aquí nosotros podemos ver Là nous capable voir este ejemplo. exemple là. Eran maestros de la palabra. Yo c'est maître Gloria a Dios. Y querían enseñar a los demás. Yo voulais apprendre l'autre yo. Pero ellos mismos no eran ejemplo para los demás. Mais yo même yo pas Gloria a exemple pour l'autre Dios. yo. Y Jesús le enseñó a los discípulos Jésus t'a enseigné disciples y a la gente que estaban ahí. et avec monde qui était là autour. Jesús no le dijo, Jésus pas dit bueno, como ellos no, ya no te dan ejemplo, eh bien comme yo pas par exemple, pues no lo escuchen. c'est peut-être ça pas écouter yo. Jesús les dijo, Jésus dit yo, todo lo que ellos digan, tout ça yo dit, háganlo. fais-le. Todo lo que ellos digan, guárdenlo. Tout ça yo dit ou kembel, Guárdenlo. kembel. Pero no hagan conforme a sus obras. Mais pas faire selon gens qui No, yo vivent. no hagan conforme a su Pas conducta. faire selon gens qui Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús llama a los fariseístas Jésus et les pharisiens yo, y a los et escribistas écrivains yo,
Le llama hipócrita. Il est hypocrite. Hipócrita. Hypocrite. Ustedes dicen y no hacen. Ou dit ou mon pas fait. Y eso se está viviendo en la iglesia hoy en día. C'est ça qu'a vivre dans l'église Gloria a aujourd'hui. Dios. Muchos maestros, En pile maître, muchos quieren en pile dirigir, veut diriger, muchos quieren hacer, en pile veut faire, pero no quieren ser dirigidos por mais nadie, yo pas veut diriger par personne. porque saben mejor que todos. Parce que qu'on plus meilleur que tout l'autre monde. Y Jesús confrontaba a los Et fariseos, bien Jésus te fait face avec pharisiens. diciéndole Il hipócrita, a dit yo hypocrite. ustedes Ou mandan, même qu'a diriger. ustedes Ou dirigen, même qu'a corriger. pero ustedes tienen que ser ejemplo. Mais ou même on doit ser un exemple. Todo maestro, Ou c'est un maître. todo el que dirige, Ou même qui a dirigé. todo el que Tout le monde enseña, qui a enseigné. tiene que dar ejemplo. Gloria a dar Dios. exemple. Gloria a Dios. Y por eso Et c'est peut-être ça, Dios dice bon Dieu dit. que aquel que se crea maestro Et pour le monde qui voulait mettre, recibirá mayor condenación. il y a pour recevoir plus gros jugement. Gloria a Dios. Somos Et nous c'est el cuerpo de Cristo. corps Christ là. Gloria a Dios. El cuerpo de Cristo Et corps Christ là, que tiene que estar unido en todo. il doit unir dans toute bagaille. En las oraciones, Dans prière, yo, en el ayuno, dans jeûne, en las dans alabanzas, louange, yo, en los trabajos que hay que hacer para la et iglesia, dans le bagaille dans ça qu'il va faire pour l'église. pero también hay que ser uno para enseñar de ambas partes. Gloria a Dios. Même Jean tout, ou doit ser une pour enseigner. Gloria a Dios. Alléluia. Nadie Personne puede enseñar capable d'enseigner de lo que no ha aprendido. de ça qu'il pas apprendre. No se enseña Ou pas enseigner, diciendo yo creo, ou pas dire que moi quoi, yo creo. moi quoi. Tiene que indagar y tiene que Ou nutrirse doit nourrir ou para poder enseñar, capable enseigner l'autre. para poder dar. Ou capable bailler l'autre. Y también tiene que ser ejemplo. Et puis tout Amén. doit ser un exemple. Cuando enseña, Là qui va passer, tiene que ser ejemplo. ou doit ser un exemple. Tiene que ser Ou ejemplo. doit ser un exemple. Porque con el ejemplo Parce qu'avec exemple là, nosotros nous enseñamos. même nous capable apprendre l'autre. Y a veces sin palabras. Et il y a des fois tout sans Gloria a parole. Dios. Nosotros leímos en Juan 6:45 en adelante Et nous te lisons dans Jean que Jesús 6 aprendió del Padre que Jésus lui apprend dans mes papas. y aprendió de sus padres también terrenales. Lui apprend dans mes papas terrestres là tout. Se sometió a la obediencia. Il était soumis Gloria a dans Dios. l'obéissance. También en Mateo 11:29 Dans Matthieu 11, 29, podemos leerlo. nous sommes capables de lire. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. Mateo 11:29 dice: Matthieu 11, verset 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Prends jouk moi, mettez-le sous épaule nous. Prends les sons dans mes mains, parce que moi doux, moi toujours soumettre devant tout bon, moi toujours soumettre moi tout bon devant bon Dieu. Comme ça, n'a vivre à qu'est posé. Gloria a Dios. Aprender de Jesús. Apprendre dans mes Jésus. Jesús dice: Jésus dit, aprended de mí. apprendre de moi-même. Llevad mi yugo que es fácil y ligero. Porter jouk moi qui léger ou capable porter. Pero Jesús da dos técnicas clave en este versículo. Mais Jésus baille là des techniques claires dans verset ça. Y para un buen discípulo Pour un bon disciple, y para aquel que está et enseñando, pour monde capable apprendre là, dice Jesús dos claves importantes: Jésus dit là des bagages très clairs. la mansedumbre Vous devez doux y la humildad. et puis vous devez humilier. Gloria a Dios. Una persona que es mansa, Il y a un monde qui doux, una persona que es il y a un humilde, monde qui humilie lui. aprende fácil, Il est facile pour apprendre. avanza Il fácil, avance facile. obedece Il fácil, obéit facile. practica las cosas que enseña Il fácilmente. pratique tout bagaille il enseigne facile. Todo se le facilita. Tout bagaille Gloria a facilité Dios. pour lui.
todo se le Tout facilita. bagay facile pour lui. Todo se le Tout facilita. bagay facile pour lui. Dos claves fácil para enseñar Des clés faciles pour apprendre. y para aprender en tu desarrollo. Pour apprendre dans le développement. La mansedumbre D'où y la humildad. humilité. Aprende de mí Apprendre dans moi, dans que même. soy manso y Parce que moi humilde. doux et puis moi soumettre moi. ¿De qué? De corazón. Avec tout cœur. Gloria a Dios. Ellos a veces confundimos Yo même des fois yo confondre la palabra con manso y tímidos, et mot doux ou bien avec timide. pero ambas son opuestas entre sí. Parce que c'est on paraît entre oui. Gloria a Dios. Manso Doux, es esa tranquilidad c'est tranquillité hein, que en ser, ¿cómo le digo? Es esa tranquilidad en ser, Alléluia Jésus. Maravilloso Dios. es Alléluia. esa tranquilidad en ser manso. Et tranquillité pour vin doux, Viene del resultado de la confianza il sorti de dans résultat confiance que uno tiene en el Señor. que yon moun gagne dans Seigneur. Y esa confianza Et confiance ça, que uno tiene en Jesús. yon moun gagne dans Jésus. Amén. Es la condición suave, C'est une condition soit apacible y tranquila. passive, tranquille. Pero el ser tímido Mais yon moun qui timide, es esa tranquilidad et tranquillité ça, de la timidez. de timidité, Es el resultado de confianza en uno mismo. c'est résultat confiance dans yon Gloria a même. Dios. Una persona porque tú la veas tímida Parce que yon moun là que ouais li timide, no es que es una persona mansa. c'est pas parce que c'est un moun doux lié. Es una persona que no tiene confianza en sí C'est misma. parce que c'est un moun qui va Gloria a Dios. Es una persona que tiene miedo. C'est un moun qui Gloria a peur. Dios. Pero Jesús decía que él era manso. Mais Jésus dit là, lui-même, lui doux. Gloria a Dios. En él había confianza. Dans lui-même, il y a confiance. Por eso él dice, aprende de C'est mí. ça, il dit, apprendre dans même. Confía en mí. Confiez dans moi. Sígueme a mí. Suivre-moi. Jesús era humilde. Jésus était humilié. Y eso es lo que él quiere depositar en esta mañana en cada uno de nosotros. C'est ça, matin, il veut déposer dans nous La chaque là. mansedumbre Doux, y la humildad humilité. para que tú puedas avanzar en los caminos de Dios. Pour avancer dans le chemin bon Dieu. Gloria a Dios. Ser un ejemplo. Ou doit ser un exemple. Jesús vio del Padre Jésus était ouais papa. y él dijo, Et puis il dit, lo que yo veo al Padre hacer, ça que mon ouais papa me fait, hein, eso yo hago. c'est ça moi fait. Él aprendió del Padre. Il apprend de mes papas. Gloria a Dios. Amén, hermano. Por eso los padres C'est vous dire ça, papa yo. son ejemplo de los Yo hijos. c'est exemple pour petit. Gloria a Dios. Lo que los hijos ven haciendo al Padre, Ça que petit ça lui ouais papa fait, dan testimonio del il Padre. va témoignage de papa. Y Jesús dio testimonio del Padre. Jésus va témoignage de papa. ¿Qué testimonio está dando tu hijo de ti cuando te ve? Qui témoignage petit toi bail de ou même les lois. Tiene que analizar tu Vous conducta devez analyser conduite. Vous y tiene que analizar cómo tú estás en los caminos de Dios. devez analyser comment on y est dans le chemin bon Dieu. Porque cada padre Parce que chaque papa, es un espejo para su hijo. c'est une glace pour petit lia. Tú no le puedes decir a tu Vous hijo, pouvez pas dire petit toi. dale palabra de Dios Bah, parole bon Dieu. de cómo tiene que hacer la Et cosa comment le faire bagaille yo. cuando con tu Pendant conducta, c'est conduite ou même. cuando con tus Là acciones, que conduite ou. tú estás haciendo lo Ou faire contrario. le contraire. Tú le estás enseñando lo Ou contrario. essayer le contraire. Y muchas Et veces plusieurs fois o siempre ou tout le temps. los hijos se van atrás de las acciones de los Et padres. petit ça yo toujours suivre action par Y hay muchos hijos Et un petit petit que son sabios qui gagne en connaissance. y se atreven a decirle al Et padre, yo résilier pour dire papa. ¿por qué tú me dices que no mienta Pour qui ça on dit papa est menti. cuando vino el cobrador Et puis là que mon vient toucher ou. y tú le Et dijiste, puis ou même te dit, dile que no estoy, dis-le-moi pas là. ve dile que no Al estoy? dis-le-moi pas là. Ellos se van atrás de la conducta, Et puis il suivre hermano. conduite ou à frère. Por eso hay que Je veux dire revisarse ça on doit repasser tête. como mayor, Comme yon plus grand. cómo nosotros estamos influenciando a nuestros hijos Comment on a influencé petit nous yo. y cómo estamos influenciando a los demás a nuestros alrededores. Comment on a influencé monde qui entouré nous yo tout. Si nosotros vamos a Proverbio 22:6, Sinon aller dans Proverbe 22:6.
están muy quietos, es que no me están comprendiendo o cualquier pregunta, usted puede levantar la mano y hacer cualquier pregunta o si no, dar cualquier remarque. Gloria a Dios. N'importe question, quelqu'un capable lever mais au matin poser question ou bien paraître avec une Lo que suggestion. pasa que la palabra de Dios Parce que ça qui passe c'est parole bon Dieu. es una espada de dos filos. C'est une épée qui file les deux bords. Y aunque te esté cortando en esta mañana, Et même si la file a coupé au matin, hein, eso no te impide ça va empêcher ou de tú alabar a Dios capable louer bon Dieu. cuando yo estoy callada. Et là que bon même rete bouche Gloria a fermée. Dios. Proverbio 22:6 dice: Proverbe 22:6 lui dit instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. il dit bayon ti moun principe li doit suivre. Jou li mouri li pa jamais oublier. ¿De dónde el niño no se va a apartar? Qui côté ti moun ça capable sortir? De lo bien que tú le partager. enseñaste, De ça que vous enseignez là. de lo que tú le diste ejemplo. De ça que vous allez Gloria a Dios, porque a veces Parce que des fois los educamos correcto nous éduquer correctement. y ellos se desvían Yo même yo dévié de la enseñanza que uno le dio bien, des enseignances que nous te baillé bien. pero la palabra Les dice paroles là dit que aun aunque ellos se et desvíen, même si yo dévié, aunque fueran viejos, même si yo vin grand monde, van a regresar a su enseñanza que le dieron. yo gen pour yo retourner dans ça yo te apprendre là. ¿A qué enseñanza tú quieres que tu hijo regrese? Dans qui enseignance vous petit doit retourner. A lo que tú le estás enseñando, Dans ça qui va a apprendre lo là. que tú le estás Dans guiando. ça qui va guider là. Amén. Instruye al niño. Instruire ti moun là. Instrúyele desde pequeño Apprendre depuis tout petit. a ser conforme a lo que dice la palabra de Il Dios. fait ça selon parole mon Dieu agent. Porque la palabra Parce que dice parole là dit que aun cuando fuera et viejo, même si l'elle vient grand monde, a eso va a regresar a esa enseñanza. il va retourner encore dans l'enseignance. Y aun que se Et desvíe même s'il est dévié, y aprenda lo malo, eh bien, si tu apprends mal, va a il recordar va songer lo que le enseñaron cuando pequeño. ça qu'elle te apprendre là qu'il était petit. Y a eso ese niño va a Eh regresar. bien, tu va retourner encore dans ça te apprendre. Porque va a haber una Parce diferencia. qu'il y a pour le voyer une différence. Va a haber una diferencia Le cual hay una diferencia entre esa buena Dans enseñanza bon enseignant y esa ça, mala enseñanza et puis dans mauvais que enseignant ça. él enseñó después de grande, Que ça qu'il vient là qu'il vient grand monde là. que le dieron otras personas. Là que l'autre monde vient bali Tienes après. que saber, Vous hermano, connaissez frère Samuel. tú quieres ser un maestro, Vous voulez essayer un maître. tienes que saberte Vous educar devez connaître comment pour éduquer. de acuerdo a la palabra de Et Dios. d'accord à parole bon Y Dieu. tienes que dar buenos Et ejemplos. puis vous devez faire bon exemple. Y tienes que hacer Vous primero devez faire premièrement para ser de motivación para el pour otro. que c'est une motivation pour l'autre chose. Gloria a Dios. La humildad, Humilité, la humildad, humilité. el ser manso, C'est gloria doux. a Dios, son las dos partes clave para C'est- el buen desarrollo del cristiano. C'est deux parties qui claires pour bon développement d'un chrétien. En Mateo 5:5 dice, Dans Matthieu 5:5 il dit gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. 5:5. Vamos a ver si es 5:5, pero 5:5. Dans Matthieu 5 verset 5. Gloria a Dios. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sorry, sí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Matthieu Amen. 5 verset 6 il dit bénédiction pour monde qui a envie vivre Jean bon Dieu vle là parce que bon Dieu va ba yo ça yo vle. Los mansos Dou yo monde qui dou yo. son los que reciben, C'est eux même qui va recevoir. y los mansos son los que van a recibir la tierra por heredad. Monde qui dou yo c'est même qui va recevoir terre comme Gloria a héritage. Dios. Los mansos y los humildes. Monde qui dou, monde qui humilié. Amén, hermano. Humildad Humilité, es una virtud moral c'est une partie morale contraria a la soberbia. contraire avec tête fait tête dit. La palabra de Dios dice Parole bon Dieu dit que el soberbio, yon monde qui a fait tête dit Dios lo mira de bon lejos, Dieu garde monde ça loin. y al humilde, Mais monde qui humilié él li, escucha su il oración tend de prier y Dios lo ensalza, Dios lo levanta al et puis humilde. bon Gloria a Dieu Dios. élevé, il exalte monde qui humilié là. Amén, hermano. Dos palabras clave: Des paroles claires. el ser manso C'est de doux y el ser et puis humilde. de humilier.
Ahí está la bendición. C'est la bénédiction à Y y. ahí está el secreto Et puis c'est là secret à y. para un buen Pour un desarrollo, bon développement. para estudiar, Pour étudier, para enseñar pour enseigner, y para dejarse enseñar. et puis pour quitter au même pour Gloria a apprendre. Dios. ¿De quién aprender y modo de aprender? Dès qu'il laisse nous apprendre de façon que nous capable apprendre. Aprender de Dios, Apprendre dans mes bon Dieu. como leímos en el primer pasaje de Juan 6:45 en adelante, Tant que nous te lis dans Jean 6, 46, plus devant. y serán todos enseñados por Dios. Et puis c'est là tout va apprendre dans mes bon Dieu. Vamos a buscar Gálatas 1:12. On a dans Galates chapitre 1er verset 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino por revelación de Jesucristo. Dans Galates 1er verset 12 il dit parce que moi-même moi pas te recevoir dans mes personnes ni c'est pas un monde qui te montré mais c'est Jésus-Christ même qui te fait connaître. Gloria a Dios. Amén. Aprender del Señor Jesucristo. Apprendre dans mes Seigneur Jésus-Christ. Vamos a buscar Juan 14:26. On a cherché dans Jean 14 26. Gloria a Dios. Juan 14:26. Jean 14 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, que os recordará todo lo que yo os he dicho. Jean 14 26 il dit monde qui pour venir encourager nous c'est Saint-Esprit. C'est papam cap voyel non moi. Saint-Esprit ça va montrer nous toute bagaille, la fait nous changer tout ça te dit nous. Gloria a Dios, aprender del Espíritu Santo, amén. Apprendre dans mes Saint-Esprit. Que Él es el que nos dirige Et c'est lui qui a dirigé nous. y es la temporada del Espíritu Santo, Et puis là amén. c'est temporaire, c'est moment cet esprit. Él es el que nos redarguye. Et c'est lui-même qui gafouille nous. Gloria a Dios, amén. Y Él es el que nos dirige en nuestras C'est oraciones lui-même también. qui dirige nous tout dans prière yo. El Espíritu Santo Saint-Esprit que habita en nosotros qui habite dans nous-mêmes. y está con nosotros. Y pide ensemble Gloria a avec nous. Dios. Buscamos a Gálatas 6:6. Cherchez dans Galates 6 6. Gloria a Dios. Alléluia. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que los instruye. Moun k'ap recevoir bonne nouvelle là fait pour séparer tout bien lié ak moun k'ap balil là. Gloria a Dios. Amén. Aprender de la palabra de Dios. Apprendre dans parole Gloria a de Dieu. Dios. Haga partícipe de toda cosa buena Vous devez participer dans tout bon bagage. de aquel que lo está instruyendo, Dans moun k'ap instruire que là. le está enseñando lo bueno. Moun Gloria a k'ap enseigner Dios. bon bagage. Practique C'est pratiquer lo que usted enseña, ça que vous apprendre. que está en la palabra de Dios. Qui dans parole bon Dieu. Aquel que le enseña Moun qui de enseigne. acuerdo a la palabra de Et puis Dios, qui d'accord à parole bon Dieu. haga partícipe esas cosas. Vous devez participer Gloria dans a bagage Dios. ça. yo. Gálatas 6:6. Galates 6 6. Gloria a Dios. Vamos a buscar segunda de Timoteo On allait dans 2 Timothée 3:16. 3 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. Amén. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est dans l'esprit bon Dieu yo sorti. Il a servi pour montrer au monde vérité, pour combattre monde qui dans l'erreur, pour corriger monde qui a fait faute, pour montrer yo qui gens pour yo vivre bien devant bon Dieu.
Todo lo que una persona quiere aprender, Tout ça, yon moun vle apprendre. no importa el tópico, Ça pas importe gens qui ça la no parler là. importa su Ça necesidad, pas importe nécessité li. lo puede encontrar en la palabra de Li Dios. capable Gloria a joindre dans Dios. la parole bon Dieu. Dice que es útil para enseñar Li dit li bon pour apprendre. y no está especificando algunas enseñanzas. Li pas spécifier quelques enseignants. Toda enseñanza Toute enseignance, que una persona quiere aprender yon moun vle apprendre. o el cristiano quiere saber Yon chrétien vle y quiere connaître. aprender Li vle apprendre. y quiere avanzar, Li vle avancer. lo encuentra en la palabra de Li Dios. joindre dans la parole bon Dieu. Amén. La palabra te exhorta, Li parole là li exhorter. te corrige. Li corriger. Si tú estás caminando al revés en tu mala conducta, gloria a Dios. Si wap marcher dans mauvais conduite. Útil para redarguir. Li utile pour capable Amén. corriger. Es útil para Li instruir utile pour l'instruire. en toda justicia. Dans toute justice. La palabra de Dios es inspirada por Dios, esta palabra. Parole bon Dieu, li inspiré par Dieu. Por eso hay que aprender Et vous ça vous devez apprendre. de la palabra. Les paroles Gloria a ça. Dios. Vamos a buscar primera de Corintios. On a cherché dans 1 Corinthe. Gloria a Dios. Gloire à Jésus. Alléluia. Primera de Corintios 11:1. 1 Corinthe, verset chapitre 11. Gloria a Dios. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Jason. 11:1, Primera de Corintios. Sí. Ahí, guarda. Alléluia. Sí, amén. Sorry. 11:1, gloria a Dios. Yo leí el 11, 2. verset premier. Sé imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. C'est pour Amén. nous suivre exemple moi, même Jean moi-même, moi suivre exemple Christ là. Aprender de los hombres de Dios. Apprendre dans mes moun bon Dieu. Gloria a Dios. Porque Él dice, sé imitadores de mí mismo. Parce que il dit vous devez suivre exemple moi. Pero Él dice otra palabra. Mais il dit l'autre parole. Como yo soy de Cristo. Même Jean Gloria a moi-même, moi, Dios. suivre exemple Christ Gloria là. a Dios. Que si lo que tú estás mirando en Él Et si ça que vous regardez dans lui-même là, es porque tú lo estás mirando en Cristo. c'est parce que vous regardez Gloria a dans Dios. Jésus-Christ. Sé imitadores de mí. Vous devez prendre exemple dans moi. Así como yo soy de Cristo. Même Jean moi-même, on prend exemple dans Christ là. Nadie puede darte una enseñanza Personne ne va capable enseigner y actuar contrario. et puis agir le contraire. Porque tú no lo vas a imitar en su conducta. Parce que vous pouvez imiter conduite. Pero si está de acuerdo a la palabra de Mais si Dios, d'accord à parole bon Dieu, hein, imita y a lo que está de acuerdo a la palabra de et Dios puis imiter de ça qui est d'accord à parole bon Dieu. que esa persona te está Et enseñando. ça que mon n'a pas prendre hein. Pero no vaya atrás de su conducta. Mais pas suivre conduite li. No vaya atrás de sus acciones. Pas suivre action. Amén. Porque su palabra Parce que parole là puede estar correcta, capable correct, pero su conducta Mais conduite está contraria a la capable palabra. le contraire à la parole là. Como eran los Tant fariseos que les pharisiens y étaient, como eran los escribas. Y tan Gloria a cultivados Dios. Pero él dice, mais il dit imíteme. Imíteme. Porque su conducta, Parce que conduite li, porque su parce que palabra parole li, eran de acuerdo a la c'est conducta d'accord à conduite là. y a la palabra de Dios. Y puis a la parole de Amén. Imíteme Il dit imitez-moi hein, porque yo imito a Cristo. parce que moi imiter Christ là. Entonces hay que ver esas dos cosas. Eh bien, on besoin Amén. regarder deux bagages ça yo. La palabra y el hacer. Parole là et puis Gloria a faire. Dios. Aprender de los hombres de Dios. Apprendre dans mes moun bon Dieu. Buscamos Filipenses 3:17. Cherchez dans Philippe 3:17. Gloria a Dios. Philippiens 3:17. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. Filipenses 3:17. Philippiens chapitre 3 Hermanos, verset 17. sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Philippiens 3 verset 17. Nous tous frères mieux, prends exemple sur moi, qu'embêje nous fixer sur moun cap suivre exemple moi te bail là. Gloria a Dios.
Sed imitadores Nous devons prendre exemple. de aquello que te están Dans le enseñando, monde qui a pensé là. que están actuando conforme a la conducta de la palabra de Dios. Qui agit selon la conduite de la parole de Dieu. Gloria a Dios. Otro ejemplo, L'autre exemple, aprender apprendre de los hombres de Dios. dans l'homme de Dieu. Que todo lo que te enseñan Que tout ça qu'a pensé, tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. il est d'accord à parole bon Dieu. Y su conducta Et puis conduite lui, también tienen que estar de acuerdo a la palabra de même Dios. Jean tout doit être d'accord à parole Y bon Dieu. sus Et ejemplos puis exemple yo, tienen que estar de acuerdo a la palabra de doit être Dios. d'accord à parole bon Dieu. Ellos no pueden decir y On enseñar est capable de dire et puis enseigner cuando ellos no hacen. les que yo même yo pas Gloria a fait. Dios. En ellos tiene que hacer Yo doit faire y tiene que decir. et puis yo doit dire. Las dos palabras tienen que estar juntas. Gloria a Dis Dios. ça doit marcher ensemble. Aprender de los hombres de Dios. Apprendre dans mes monde bon Dieu. Y buscamos en primera de Timoteo. Chercher dans 1 Timothée. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. Aleluya. Gloire à Jésus. Primera de Timoteo 4:13. 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Il dit pendant m'attendre venir, pas jamais suspendre li livre là pour tout le monde. Encourager frère yo, montrer yo toute bagaille. Gloria a Dios. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, Pendant que moi aller, eh bien occupé au kembe en dans la, lecture, en la exhortación dans exhortation y en la enseñanza. et puis dans enseignance. Gloria a Dios. Todo cristiano tiene que leer su palabra. Tout chrétien doit lire Bible. Tiene que ocuparse en leer la palabra. Il doit occuper li dans li parole là. Todo cristiano tiene que ocuparse, gloria a chrétien Dios, doit occuper gloria a d'être libre. Dios, gloria a Dios. Todo cristiano tiene que ocuparse Tout chrétien doit occuper li en la lectura, dans lecture la parole de Dieu. en leer la palabra, Dans li parole là. e indagar la palabra, Dans chercher en faire parole là. nutrirse con la palabra. Dans nourrir la parole là. Y tiene que recibir exhortación, Y tiene que gloria a recibir Dios, exhortación. como dice aquí la palabra de Dios, Ta gloria a parole bon Dios. Dieu dit là. Tiene que recibir exhortación, Il doit recevoir exhortation. tiene que aprender, Il doit apprendre. gloria a Dios. Tiene que leer otros libros, Il doit lire l'autre livre. pero tiene que ver qué libro lee. Mais il est capable Gloria a besoin Dios. de qui genre de livre la pli. Y si no sabe, Et s'il pas connaît, tiene que il preguntar doit se poser question. a personas que tienen conocimiento. Non, mais monde qui a connaissance. Por ejemplo, al pastor. Par exemple, dans mes pasteurs. Pastor, conseguí este libro Pasteur, moi je un livre ça. de regalo Je fais un cadeau livre ça. y habla de la palabra de Dios. Il parle des paroles bon Dieu. Tiene un buen título. Il a un bon titre. ¿Usted cree que yo lo pueda leer? Vous pensez qu'il est capable de lire? Gloria a Dios, porque no todos los libros Parce que c'est pas tout livre que supuestamente hablan de qui Dios soi-disant parle de bon Dieu. son buenos, hermano. bon. Gloria a Dios. A veces comienzan Il parfois il commence muy bien, très bien. pero cuando sigues tú leyéndolo, Mais là on continue à lire. si tú no tienes mucho conocimiento de la Si palabra, pas gain pile connaissance dans la parole bon Dieu, te il est confunden capable de confondre. y te desvían del camino de Il est Dios. capable de dévier Gloria a dans la parole bon Dios. Dieu. Cuando vaya a la librería, Là que vous allez dans une librairie, tienes que ver qué tipo de libro tú preguntas, vous besoin de qui genre de livre vous demander pour lire, tú compras. pour acheter. Tienes que Vous preguntar, se posez question. porque según como en la iglesia Parce que même dans l'église là, hay trigo il y a un blé y hay et cizaña, puis il y a mauvais herbe. en la Dans la librería librairie tout, hay libros il y a un livre que son trigos qui c'est blé y son et cizaña. puis c'est mauvais herbe. Amén, gloria a Dios. Y en un mismo Et libro puis dans le même livre là, puede haber trigo capable de blé, y puede haber capable cizaña. de mauvais herbe. No compre ese libro. Pas acheter le livre ça. Compra libros que te puedan edificar, Acheter le livre capable d'édifier ou. que te puedan enseñar de acuerdo a la palabra de Qui va Dios. enseigner oui d'accord à Gloria parole a bon Dieu. Dios. Hay que ocuparse en la lectura. Vous besoin occuper ou dans faire lecture. Hay que indagar. Vous besoin Hay rechercher. que Vous besoin nutrirse nourrir ou. para poder enseñar a otro. Vous devez enseigner l'autre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar primera de Tesalonicense. Allons chercher dans 1 Thessaloniciens. Gloria a Dios. Alléluia.
Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Dice, examinez toute bagaille bien, kembe sa ki bon. Gloria a Dios, lo que yo le acababa yo de decir. Ça qui m'a fait Amén. là, Hay que retener lo bueno ou besoin kembe sa ki bon. y hay que rechazar todas Ou enseñanzas besoin rejeter toute enseignance que van contraria a la palabra de qui Dios. compte parole bon Dieu. Gloria a Dios. Imitar Et puis imiter a lo que así se conducen de ça qui cap conduit là, de acuerdo a la palabra de et Dios. selon parole bon Dieu. Gloria a Dios. Hay que pedir Nous orientación besoin demander, je ne dis orientation de los libros que uno quiere leer. des livres yon moun gen pour lire. Gloria a Dios. Debemos retener lo aprendido Nous besoin kembe apprendre en segunda de Tesalonicenses 2:15. dans 2 Thessaloniciens 2, 15. Gloria a Dios. Dice, así que, hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. C'est ça qui fait, frère mio, c'est pour nous kembe ferme, pas oublier tout ça, nous te apprendre dans bouche moins ak nan lettre moins. Gloria a Dios. Debemos de retener lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, Nous devons kembe tout ça nous apprendre dans parole bon Dieu. de aquello que nos enseñan, Dans même monde qui te apprendre nous, de lo que está escrito en la palabra de de Dios. ça qui écrit dans parole bon Dieu. Amén. Retener lo aprendido. Kembe ça va apprendre. Y cuando tú Et retienes, là que au kembe, tú pones en práctica. Tú metes en Gloria a práctica. Dios. Tú practicas lo que tú retienes. ou pratiquer ça que au retenir, ça que au kembe. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Gloria a Dios. Amén. Retener lo aprendido. Kembe ça que au te apprendre. Que cualquiera que quiere venir a confundir, Et n'importe monde qui veut venir confondre, usted sabe lo que usted aprendió. ou connaît ça que va apprendre. Usted sabe lo que usted enseñó. Ou connaît Gloria a qui Dios. enseigné là. Gloria a Dios. Porque cuando usted retiene, Parce que là que au kembe, nadie lo puede desviar a usted fácilmente. personne va capable dévier Gloria a Dios. facilement. Amén, hermano. Gloria a Dios. Debemos persistir en lo que hemos aprendido en el segunda de Timoteo 3:14. De Timothée 3 verset 14. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús, maravilloso Dios. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero De Timoteo 3:14. pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. De Timothée 3, sorry, mina. Segunda de Timoteo. Amen. De Timothée 3 verset 14. Le verset qui, quant à ou même, c'est pour qu'un ferme, ça a été montré ou là, ça a été recevoir avec ferme conviction, parce que ou connaît nan men ki moun ou te apprendre yo. Gloria a Dios. Amén. Hay que persistir en lo que uno aprendió. Ou de persister dans Amén. ça que ou apprendre. Y de aquello que nos Nan enseñaron, men moun qui enseigne yo de là. acuerdo a la palabra de Et Dios. puis d'accord à parole bon Dieu. Gloria a Dios. Por medio de todo este proceso Et pas moyen de tout pousser ça yo. y durante el mismo Et puis devant lui-même même, de estudiar, d'étudier, de aprender d'apprendre li de quién nan men moun. y qué aprender, Et qui ça que ou apprendre? qué leer, Qui ça ou li? qué retener Qui ça ou kembe? y persistir Et puis persister en lo aprendido. dans ça que ou apprendre là. Entonces nosotros cuando nos capacitamos, Eh bien nous-mêmes là que nous capacité, nous. cuando leemos, Là que nous lit, cuando enseñamos, là que nous enseigner, entonces podemos enseñar a eh otros. bien là ça nous capable Gloria a enseigner l'autre Dios. surtout. Y podemos ver un ejemplo en Colosenses 1:28. Nous avons un exemple dans Colossiens chapitre 1 verset 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Colosenses 1:28.
Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colossiens Gloria chapitre a 1 Dios. verset 28. Comme ça, m'a fait tout le monde connaît Christ là, m'a baillé tout le monde conseil, m'a montré yo toute bagaille avec bon comprendre, j'aime capable pour yo tout apparaître devant bon Dieu tant que grand monde qui bien grandi dans la vie y a mené ensemble à Christ là. Gloria a Dios. A quienes anunciamos, Et là nous annoncer, il va annoncer non. hay que recibir Nous amonestaciones. devons annoncer et puis nous devons recevoir tout. Gloria a exhortation. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que recibir Nous amonestaciones, devons recevoir exhortation exhortación. et les que nous enseignons. Gloria a Dios. Porque tanto el que enseña Parce que monde qui apprend à penser o tanto el discípulo et tant que disciple tout, como el maestro, même avec directeur, dice la palabra de Dios parole bon Dieu dit, que ambos se tienen que presentar que tout doit présenter perfecto delante de Dios. bon net devant bon Dieu. Aquí él Et dice là il dit para presentar a todo hombre pour présenter dans tout le monde perfecto delante de Dios. parfait devant bon Dieu. Pero aquel que está Mais le dirigiendo monde qui a dirigé, y aquel que está monde enseñando qui a pensé, también se tiene que presentar perfecto delante de Y même Dios. tú te presentas parfait Amén. devant Gloria a mon Dieu. Dios. tous les deux Ambos van a recibir pour le recevoir. y ambos se tienen que presentar. Y tú le debes Gloria a presentar. Dios. Y dice la palabra de Dios perfecto delante de Et parole Dios. bon Dieu dit en parfait devant bon Sin Dieu. arrugas, Et sans pli, sin mancha, sans tache, sin contaminación. sans contamination. Presentarse perfecto de acuerdo a la palabra de Dios. Présenter au bon net devant bon Dieu selon parole bon Dieu. Por eso C'est peut-être ça, hay que ser ejemplo nous devons ser exemple. y hay que saber Nous devons connaître cómo enseñar. Cómo nos Gloria a aprender. Dios. Que con nuestro caminar, et gens que nous marchons, que con nuestro hablar, gens que nous parlons, nosotros podamos dar ejemplo nous devons bailler exemple. y ser maestro Et puis pour ça on met muchas veces plusieurs fois sin mostrar, sans montrer, sin acusar. sans accuser. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buscamos también en Colosense, On a cherché tout dans Colossiens, en el mismo même Colosense Colossiens 3, 3, chapitre gloria a 3. Dios. Alléluia, gloire à Jésus. À la grâce Seigneur. Glorificado sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Colosenses 3:16. Colossiens 3, verset 16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colossiens chapitre 3, verset 16. Qui peut parole Christ là avec toute richesse liée bien ferme dans cœur nous. C'est pour nous une apprendre dans mes l'autre, c'est pour nous une bailler l'autre conseil avec un pile bon comprendre. C'est pour nous chanter somme, cantique avec tout l'autre chanter. Le bon Dieu va montrer nous pour dire bon Dieu merci avec tout cœur nous. Gloria a Dios. Dice que la palabra Il dit parole là dit more en abundancia, lit en abondance. no con límite, C'est pas avec une limite, no con escasez. c'est pas avec race, Dice que more abundante en nosotros, mais il dit besoin habiter Amén. dans nous-mêmes avec abondance. enseñando Enseigner y exhortando. et puis exhorter. Solamente de un lado, Seulement yombo, solamente de un lado dice aquí. seulement yombo, il dit là, ¿Qué dice? qui ça le dit? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Léanme ahí. Qui ça le dit? Vamos. Amén. De ambos lados, Et tous les débords. enseñándonos unos a otros. Il dit nous devons apprendre Gloria a Dios. l'un à l'autre. Exhortándonos, enseñándonos. Et enseigner et exhorter l'un à l'autre. Pero la palabra dice que tiene que abundar en nosotros, gloria a Les Dios. paroles là disent en abondance dans nous-mêmes.
enseñándonos, à enseigner, exhortándonos exhorter, con cántico, avec chant, alabando a Dios par la louer bon Dieu. en nuestros corazones. Dans cœur nous yo. Gloria a Dios, porque cuando la palabra abunda en Parce nosotros, que les que parole ça li vient en pile là nous-mêmes, podemos enseñar mejor nous capables enseigner plus bien. y podemos exhortar de acuerdo a la palabra de Nous Dios, capables exhorter d'accord à parole bon Dieu. con amor, Avec l'amour, con mansedumbre. avec douceur. Gloria a Dios. Vamos a buscar en segunda de Timoteo. On a cherché dans 2 Timothée. Gloria a Dios. Alléluia. Gloria a Dios. En segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2:2. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Gloria a Dios. La gracia que es en Cristo Jesús. Sorry. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. 2 Timothée 2:2. Ça ou t'entendez me dire devant un pile témoin, c'est pour remettre yo by l'autre monde sérieux ou connaît qui a montré l'autre monde tout. Gloria a Dios. Lo que has oído Et ça de mí que autant de moi ante muchos testigos, devant un pile témoin, encarga a otros hombres et bien en charger l'autre monde yo. que sean fieles Qui- de la palabra Qui fidèle dans la parole là y que sean idóneos Et- para enseñar. et puis qui sérieux pour apprendre. Amén. Que reúnan las cualidades y las Et condiciones qui réunit dans qualité et conditions yo. para poder enseñar a otro. Pour Gloria a enseigner Dios. l'autre yo. Las personas que reúnen esas condiciones Monde qui réunit dans conditions ça yo. son las personas que pueden enseñar. C'est monde qui Gloria a va Dios. enseigner. Personas que no reúnan Et condiciones monde qui pas dans conditions ça yo. no pueden enseñar a Yo otro. pas capable apprendre Gloria a l'autre monde. Dios. Que sean Il fieles. besoin fidèle A esto tú encargas. et c'est monde ça Amén. en Que charge. sean, que estén capacitados Il besoin de capacité para enseñar la pour palabra. l'enseigner parole là. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Hay cualquier pregunta en esta mañana, cualquier remarque? Est-ce que quelque question ou bien une Usted suggestion puede matin? levantar la mano sin miedo Vous y pouvez lever main. cualquier cosa, ahí está mi pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, la hermana Ingrid estaba diciendo que nosotros tenemos que ver bien qué libros leemos, y ellos, hay muchos hermanos que ellos dicen, sí, mira, la pastora, entre comillas, Joyce Mayer, ella escribe muchísimos libros buenos y ellos están altos, o sea, para leerlo, pero yo le digo a esa persona, si tú lees la Biblia, tú ves que los mensajes de ella siempre comienzan con la palabra de Dios, pero detrás de eso siempre tiene un mensaje contrario a lo que ella misma, o sea, escribe, porque solamente con su vestir, cómo ella se expresa y muchas cosas que dice, ya tú sabes si en verdad ella está apto, o sea, para tú leer su libro. Y muchas veces escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje y decimos, sí, pero yo estoy leyendo ese libro y ya lo comencé a leer y no lo voy a dejar de leer. O sea que muchas veces escuchamos los consejos y sabemos que es lo correcto, pero como yo quiero leer el libro, yo no me voy a llevar de ese consejo, aunque sea para bien. Gloria a Dios. Tenemos que saber lo que nosotros leemos. Nous devons connaître qui s'en appelle. Hay personas Et gen moun yo, que ellos mandan mensajes yo voye message por medio de WhatsApp, par moyen de WhatsApp Facebook, ou bien Facebook y dicen palabras de lo cual está escrito. et yo dit on série de paroles qui de ça qui écrit. Y cuando tú ves su apariencia, Et puis les regarder apparence yo, oye, eso hay que rechazarlo de una vez. c'est même côté Gloria de a Dios. rejeter bagay ça. Yo le sirvo a Dios. Moi servi bon Dieu. Yo soy hijo de Dios. Moi c'est petit bon Dieu. Y con arete por los oídos, por los ojos, por las orejas, por todos ya los lados, Et puis ouais zano dans les oreilles de tous côtés. tatuado por todos los lados, Et puis il y a tatou sur col de tous côtés.
¿A quién tú le sirves? Qui les observer? ¿Al Dios verdadero? Bon Dieu, vrai bon Dieu, hein? ¿O tú le sirves al mismo diablo? Ou bien observer même diable? Hay que saber. Ou besoin connaître. Gloria a Dios. Por eso la palabra dice, C'est pour sa parole là dit, retén lo que te edifica. qu'aimer ça qui Si édifie. tú crees que no tienes confianza Si vous croyez que vous n'avez pas confiance, o tú no tienes seguridad ou bien vous n'avez pas sécurité, para tú leer un libro pour lire un livre, y tú no encuentras a nadie quien te oriente, que vous entre pas jouer comillas, aucun monde qui va orienter, lee tu palabra, eh bien, lis parole moi-même. lee tu palabra. Lis Bible. Que aquí no hay confusión. Parce que là, Gloria a pas de Dios. confusion. Gloria a Dios. Y tiene un pastor Qui est un pasteur, que de lo que tú no de comprendes ça que vous pas comprendre de là, la palabra, des paroles là, él puede Il explicártelo. va expliquer. Gloria a Dios. Y así mismo también ellos hay programas et comme ça tout gagne un pile programme. que supuestamente predican de Si Dios. soi-disant qu'a prêché de Y bon Dieu. tú ves la mala influencia Mais vous voyez mauvaise influence que ellos que transmiten, vous même y a transmettre. aunque están predicando la palabra de Même Dios. si a prêché parole bon Dieu. También hay que saber qué programa evangelístico supuestamente. Vous devez connaître qui genre de programme évangélistique, Tú estás soi-disant, mirando. que vous regardez dans la télévision. Y yo también le recomiendo Et moi te que si usted no tiene ya seguridad bien también ya de la palabra, si vous pas gain sécurité de lire parole là bien, vea prédica del movimiento misionero mundial. eh bien Gloria a regardez dans Dios. prêche, regardez message mouvement missionnaire Que mondial está dentro de su área que ya usted está. qui dans arrière côté que vous habitez. Y cualquier cosa que usted vea contraria, que usted piense que no está bien, N'importe bagaille que ouais que capable penser qui pas bon. venga donde su pastor Venez joindre un pasteur là y et pregúntele. puis poser une question. Dentro del movimiento misionero mundial, Entrer dans dedans mouvement missionnaire yo mondial. estaba là. escuchando una Moi prédica t'as écouté un prêche y dijo tal y tal et cosa. puis il dit tel bagaille. Yo no estoy segura. Moi pas sûr certain de Y ça. pregunte. Et puis poser question. Pero tenga cuidado Mais vous faire attention. cómo usted escucha, De ça va écouter. que lo que Qui ve, ça va regarder. porque de lo que Parce que de escuche, ça entendez, hein, así mismo usted va a hablar, c'est comme ça on va le parler. así mismo usted va a C'est comme ça on enseñar. va l'apprendre. Gloria a Dios. Hay que escudriñar la palabra de Vous Dios. besoin examiner parole bon Dieu. Gloria a Dios. Y hay que Vous besoin aprender apprendre de aquello dans que message se conducen de acuerdo a la palabra de qui a Dios. conduit selon parole bon Dieu. Por Charle con una pregunta. En realidad es muy importante ser más instruido por la palabra, porque muchas veces las apariencias también engañan. O sea, como tú dijiste ahorita, muchas veces uno puede estar bien vestido, bien bonito y predicando también, y las apariencias engañan también. O sea que es más importante estar seguro de la palabra mismo, o sea, uno empaparse en la palabra, que en realidad estar viendo las apariencias que le están llevando a uno la palabra. Gloria a Dios. Y como la hermana Ingrid dice, muchas veces nosotros recibimos las buenas enseñanzas, porque si nosotros tenemos una buena enseñanza, no tenemos que salir a buscar nada afuera, mucho menos ver otras prédicas o otra clase de video. Por ejemplo, la misma palabra dice, no todos podemos ser maestros. Aunque tú te creas maestro, no todos podemos ser maestros, no todos podemos ser pastores. A ti no te hace pastor los años que tú tengas en el evangelio, porque muchas veces decimos así, él camina bien y tiene 10 años en la iglesia, vamos a mandarlo a tal lugar porque él tiene buen testimonio. Pero yo te puedo escoger para pastor, pero para tú ser pastor tiene que ser un buen maestro primero. Gloria a Dios. Y para tú ser pastor, tiene que Dios darte ese don de pastor, ese llamado ya de pastor. Amém. Amén. Pasteur, bon Dieu besoin bail que c'est ou joindre don pasteur, ou besoin appel pasteur. Gloria a Dios. La hermana Gilcia. Nunca expliquei na 10 commandements. Eta pedi si por expliquer les 10 mandamientos. Gloria a Dios. En otra ocasión, hermana Gilcia. Dans ¿sí? une autre occasion, nous capable expliquer. Hermano Raúl. Gloria al Señor. La gente, decimos del mundo, o vamos a decir los católicos, hablan de la palabra, pero no hablan de la santidad. Entonces, hay un mundo
que habla de la palabra, pero no habla de la esencia de la santidad. Entonces ahí es donde el cristiano, el verdadero que ya tiene el conocimiento pleno, ve la diferencia. ¿Usted me entiende? En donde la persona del mundo, el del mundo, se nutre nada más de la palabra, o sea, lee la palabra porque hasta el diablo cree y tiembla. Pero cuando nos vamos al fondo de la santidad, entonces ahí se ve la esencia, ¿no? Gloria a Dios, sí, Amén. porque a través de tu conducta Parce que par moyen conduite, y de tu palabra, des paroles, yo, de tus des acciones, actions, yo, tú muestras la santidad. pour Gloria a montrer, Dios. montrer la sainteté. Porque la palabra de Dios Parce que parole bon Dieu, tiene que es santa. li saint. Y aquel que predica la palabra de Dios Et nous prêcher parole bon Dieu. tiene que mostrar lo que predica Vous devez montrer de ça soit y prêcher. tiene que mostrar la santidad. Vous devez Gloria a montrer Dios. sainteté. Porque muchas Parce personas que plusieurs moun yo, hablan de la palabra, yo parlé parole là. pero actúan contrario a la palabra. Mais yo agi contraire à Por parole là. eso la palabra dice, Écoutez sa parole là dit, escudriña, examine, lee, lis, examina. étudie. Amén. Y retén lo que a ti te edifica. Et puis kembe ça qui Pero édifie. hay que nutrirse de la palabra. Nous devons nourrir la parole là. Amén, hermano. Y hay que escudriñar la Et puis palabra. nous devons étudier parole là. Porque cada quien Parce que chaque monde le va a pedir cuenta a Dios. il va le rendre compte dans mon Dieu. Porque Dios va a juzgar Parce que bon Dieu va le juger es de acuerdo a su palabra. d'accord à parole là. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno Et gain ça qui te compte pour faire ça qui bien, y no lo hace, mais yo pas fait. pero quiere enseñar lo bueno Mais yo voulais apprendre ça qui bon. cuando su conducta es mala. Pendant ce temps conduite n'est pas bon. Gloria a Dios. Otra pregunta, Est-ce que gain l'autre question? otro remarque. El hermano Dani. Amén. Podemos resumir en 3 puntos, entonces, eso. Si no edifica, primero no lo escuche. Si no edifica, no lo hable. Y si no edifica, no lo vea. Amén. Si usted no está seguro, Si vous pas gain l'assurance, busque su seguridad, cherchez sécurité. porque lo más seguro Parce que ça qui est plus sûr et y lo más certain, firme ça qui est plus ferme, non? es la palabra de Dios. C'est parole bon Dieu. Con nosotros el pastor por aquí. Gloria a Jesús, amén. Alléluia. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénit frère Maxime yo. Un buen tema, amén. Il y a un bon thème. Creo uno de los más importantes temas Moi crois que c'est une qui a une importance dans thème. para el cristiano. Pour chrétien yo. Yo veo que no es un tema de mucha gloria a Dios, Moi ouais, c'est un thème qui va gagner pile gloire à Dieu, pero es muy, muy, muy importante. mais c'est un thème qui est très important. Por eso se pierden muchos C'est pour ça en pile perdu por falta de conocimiento. à amén. cause manque de connaissance. Es que a veces el pueblo del Señor C'est parce que plusieurs fois peuple Seigneur, le gusta la il sensación, y aurait une sensation, la emoción émotion en vez de la palabra. au lieu parole bon Dieu. A veces veo hermanos Il y a parfois moi ouais frère c'est yo. que dice que no la tocó. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Y, a veces yo encuentro hermanos que están escuchando, Et moi quand des fois frère c'est yo qui savent attendre, que están viendo qui savent regarder liberaciones. libération yo. Una mujer gritando, Yo femme qui était après la ah, ¿qué te edifica eso? qui ça édifie? ¿Con qué te edifica À eso? qui ça édifie? Todo el día demonios gritando en su cuarto ahí Pendant toute journée, des mois après aller dans la chambre de liberación. de libération. En el movimiento tenemos muchos predicadores. Dans le mouvement missionnaire, il y a un pile prédicateur. Si aún ahí si no quieres escuchar uno de ellos, Si jusqu'où n'y a pas voulu écouter une yo, escucha entonces Gigi Ávila. eh bien, attendez Didier Avila. Amén. Los demás no lo conozco, De l'autre, non pas connaître. pero hay mucha basura espiritual. Mais il y a un pile pasteur spirituel. Amén. Tenemos que escuchar Nous devons écouter para crecer, para pour nous aprender, grandir, pour nous apprendre. en vez de estar en esas cosas emocionales. Au lieu de un bagage émotionnel. Yo. ¿Con qué me edifica viendo a alguien que está liberándose y demonio hablando allí? Et yon moun qui a libéré, des gens qui a parlé là, à qui ça bagage ça édifie? Hermanos, no podemos alcanzar santidad Et frère, nous ne pouvons pas jouer une sainteté sin conocer la palabra. sans nous pas connaître parole là. Conociendo la palabra, Connaître parole là, uno puede alcanzar des santidad. gens qui va joindre sainteté. Amén, hermanos. La palabra es lo primero. Parole là, c'est les mêmes qui premièrement. Y como la hermana empezó, es el problema de todas las iglesias Tant que es c'est à commencer, c'est le problème de toute l'église. que hay muchos cristianos que se consideran ya maestros. Il y a un pile qui pense yo quoi que yo c'est maître. Amén, hermanos.
aunque Dios trató con ellos, Même si le bon Dieu traité avec están eux, convencidos que es la obra de Dios, ils convainquent que c'est l'œuvre bon Dieu. están convencidos que Dios llamó al que está Ils delante, pensent que bon Dieu relève les gens qui devant, pero son como maestros, son como pastores. mais tant que pasteur ou directeur. Cada uno tiene su opinión, Chaque monde a une opinion par eux. cómo hay que hacer la obra de Dios. Comment l'œuvre bon Dieu doit Y faire. ahí está el problema, Et puis c'est là le problème là. porque Dios no ha llamado a usted. Parce que bon Dieu pas relève ou même. Amén, hermanos. Mansedumbre, humildad, como la hermana dijo. D'où humilité, j'en sais à dire. Y precioso mensaje, no voy a decir mucho, Il y a pero un message précieux. quiero decir esto. Moi, je voulais dire ça. En Hechos 6, Dans le travail 6, los apóstoles, apôtres, ellos eran quien cuidaba a los ancianos, c'est eux-mêmes qui devaient prendre soin anciens a las viejitas y viejitos. et anciens. Ellos cocinaban para ellos. C'est eux-mêmes qui t'a fait manger pour moun sa yo. Amén, hermanos. Pero era tanto el trabajo porque tenían que cocinar para ellos, Mais travailler tellement pire parce que besoin faire manger pour eux. darles comida Bah yo mettez manger dans y bouche yo. atender la palabra. Et puis attendez à parole là tout. Y había problema T'as un problème porque descuidaban la palabra parce que yo t'es négligé dans parole là y no hacían el trabajo tampoco bien. et puis yo pas fait travail là bientôt. Y comenzaron a venir murmuraciones y Y pi- críticas. Comme commence à venir critique avec murmuration Y dijeron, no es bueno para nosotros et puis yo dit il pas bon pour nous seguir atendiendo esto que es importante continuer à attendre des bagages ça qui c'est important y descuidar la palabra. et puis négliger parole là. Y pusieron 7 personas llenos Yo mettez 7 monde qui étaient pleins del Espíritu Santo Saint-Esprit para servir. pour te servir, Amén, hermanos. Para servir. pour servir. No para predicar, para Là servir. pour te prêcher mais pour te servir. Amén, hermanos. Llenas del Espíritu Santo. Yo te plein avec Saint-Esprit. El que conduce el bus, buscar los hermanos, Moun k'ap conduit bus là, k'ap chercher frère yo, está sirviendo. l'a servi. Si no está lleno, S'il pas plein, no soporta eso. il pas supporter ça. Amén. Si no está lleno de Dios, S'il pas plein avec bon Dieu, en una semana buscando a la gente, ya la mitad de la gente no viene más. dans une semaine ap chercher moun yo et puis dans 2000 moun yo pas venir encore. Porque aunque como uno dice, la hermana tiene que estar a tiempo, esta tarde, Parce que même les yon dit que c'est a besoin attendre, besoin aller et puis il est en retard. amén, hermanos. Y hay que tener Ou paciencia, besoin gagner patience. mucha paciencia. En pile patience. Amén, hermanos. Hay que profundizarse en la palabra. Besoin profondeur dans la parole là. Y pusieron esos 7 Et puis mettez 7 ça yo para atender las mesas. pour attendre avec table là. ¿Y qué dice Hechos 6 de Esteban? Qui ça travaille 6 dit d'Étienne, No era predicador, c'est pas un prédicateur. ¿o no? No era predicador en la iglesia, C'est pas un prédicateur dans l'église. pero era predicador afuera. Mais il était un prédicateur dehors. La Biblia dice que Esteban, que servía la mesa, está pito un tiquite ainda, La Bible dit que Étienne t'a servi dans la table là. está lleno de gracia y poder. Il était plein à grâce, à pouvoir. Amén, hermanos. No hay que estar aquí para estar lleno de gracia y poder. Ou pas besoin de camper là pour gagner grâce et puis pouvoir. Es deber de cada cristiano estar lleno de gracia y poder. C'est de voir chaque chrétien pour plein à grâce, à pouvoir. Y cuando él predicaba en la calle Et puis il est prêché dans la rue, y no lo podían resistir, il va être capable de résister. dice Hechos 6:10, Et travail 6, 10 dit, dice, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. il dit, mais yo pas capable de tête avec lui. Amén, hermanos. Amen. Y eso no era en la iglesia, Ça c'est pas tant dans l'église. era en el Il était un evangelismo. évangéliste. Pero él conocía su palabra. Mais il te connaît parole. Él estaba lleno de Dios. Il était plein avec bon Dieu. Nuestra meta de cada cristiano es ganar almas. Puis chaque chrétien c'est gagner une âme. Y Dios llama a algunos Et puis bon Dieu les quelques para pastorear esas almas. pour pastorer une âme ça. Amén, hermanos. Hay oveja Gagne un mouton y pastor de et oveja. puis gagne gado mouton. Las ovejas Mouton yo, siguen al pastor. yo suivent gado yo. No es lo contrario. Li pas contraire. Y cada oveja tiene que aprender, hermanos. Et puis chaque mouton doit apprendre frère. Esto es muy importante. Ça très important. Antes de leer cualquier libro, Avant on lit n'importe livre, tienes que haber leído tu palabra de Génesis, Apocalipsis unas tantas veces. ou besoin lire Bible depuis Genèse Révélation un paquet de fois.
¿Qué libro vas a leer si no has leído la palabra de Dios? Qui livre pour lire si ou pas qu'on lit parole bon Dieu? Si en el libro hay un error, Si dans le livre là, il y a une erreur, ¿cómo lo sabes comment on peut le faire connaître? si no has leído la palabra? Si ou pas lire parole là. Vas a tragar toda basura que hay en ese libro. Ou pral valer toute fatra qui est dans le livre là. Oh, qué bueno. Oh, li bon. No es que tú no conoces tu palabra. Non, c'est parce que ou pas connaît parole ou. Es cuando él predica siento algo. C'est parce que elle prêche moi senti un bagay. Amén. Cuando como pescado en coco también siento algo. Les que ta un poisson tout. No lo llevamos por nuestros sentimientos, pero por la palabra de Dios. Et on va aller par sentiment mais par la parole de Dieu. Si no has leído tu palabra, Si ou pas lire parole ou, no lea libros de afuera, eh bien hermanos. pas lire un livre de yo frère. Lea tu palabra. Lire parole ou. De Génesis a Apocalipsis. Depuis dans Genèse pour Révélation. Unas veces. Une fois. Amén. Y después puedes estudiar la Et palabra. puis après capable étudier parole là. Después puedes leer ciertos libros. Et après capable lire une série de livres. Hay predicadores que parecen buenos, Des prédicateurs qui semblent bons. como Joel Austin, que muchos cristianos les escuchan, Tant que Joël Austin, il y a un pile chrétien qui t'endel. pero no son de Dios, hermano. Mais il n'est pas de Dieu, frère, monsieur. No son de Dios. Il n'est pas de bon Dieu. Si no tienes suficiente con los mensajes que recibes aquí, Si vous n'avez pas suffi message que vous recevez ici, si no tienes suficiente con todos los mensajes del movimiento misionero mundial, si vous n'avez pas suffi avec tout message dans le mouvement missionnaire mondial, y aún quieres escuchar a alguien otro, et puis c'est juste que vous voulez entendre un te autre bagaille, aconsejo escucha a Gigi Ávila. et bien conseil moi c'est côté DJ Avila. Doctrinalmente muy bueno. Doctrinellement li bon. Hay unos 2, 3 cosas que diferencian con nosotros, Il y a quelques bagailles qui sont différentes de nous-mêmes, pero la mayoría de sus mensajes mais majorité message dio, tiene profundidad en la palabra. il y a profondeur dans la parole là. Y no ha cambiado su mensaje. Et puis message n'est pas changé. Su obra ha cambiado ahora. L'œuvre là qui change qu'on y Pero a. él hasta su muerte mantuvo el mensaje igual. Mais depuis avant que l'être mourir, il y a un message là même genre. Eso si quieres escuchar a alguien otro. Et c'est ça, si vous voulez entendre l'autre bagaille, Amén, hermanos. Eso es muy importante. et ça très important. Leer la palabra de Dios. Lire parole bon Dieu. ¿Pueden aprender, mostrar lo que quiero mostrar, Dani? ¿Está aprendido? Gloria a Jesús. Amén. Es muy importante leer la palabra. C'est très important pour lire parole là. Alabanza al Señor. He encargado a los líderes y ayudantes. Moi en charge l'idée et Dieu. Sí, estamos listos. Saludamos a todos y los despedimos de los hermanos que están escuchando. ¿Cuántos tienen este papel?